ko kwenda kwe kumujyanama cyangwa se umuntu uhabwa akazi umukoreshwa babwira batukore gutya ukore na gutya amafaranga arahari byagenze gute kujya ngo Tshisekedi yisange ava Uganda akabanza akajya kubaza Neva ati ibyo mbyemeye cyangwa mbyanye nuko Neva ari wafise y'ingabo nyinshi muri Kongo cyangwa nuko na Neva buri ari no musirikare avuga ati nje antake icyo ni kimwe wibuke kumuhanuzi mu vya gisirikare wa Tshisekedi yarungitswe na General Evariste Ndayishimiye ni Murundi yego njyanama mu bya gisirikare yo muhanuzi urumva rero urumva ko n'ubundi yaragiye yagiye kumubwira ati mvuye kwa Museveni ariko biranga yanyiyamirije ukurikije ko M23 imeze kubishobora burya nta kuminimiza ingufu za gisirikare inama nkunda kubivuga kandi M23 urabona iri kwigwana n'ibihugu byinshi n'imigwi myinshi ushize ko igihugu rero gifise ingufu nka ziriya nka Uganda kuvuga ngo ntiboshobora kuyitsinzura wowe uri kuri ihenda nuko bahenze CDS wakiriye gihe byogorana ikindi ico nzi kuri Museveni aha turiko twanariza ingene vyogenda ikindi nzi kuri Museveni n'umuntu atigaragura nimba avuze ko ikintu kidashoboka ejo ntumusosura kumuzigamwe ko avuga ngo kirashoboka yego muze muharura amajambo yose amaze kuvuga ndirwanye mu M23 ta focus yari yo kurwanya Red Tabara Tera yari yo kurwanya Red Tabara muga yahindutse kurwanya byose ibyo kurwanya byose ta focus irwanye mu M23 na Red Tabara za yuko yabikoze akavuga ati nshobora none kunyura ahandi erega bure yagiye kwa uri mugani harimo n'ibintu byinshi bayanamaze ati se ko cyagiye wari wababwiye ngo baze hano tuganire erega bya bintu by'ikampara byarabaye nubwo babihakanye urabona nabwo Museveni yanamwaje ati ko wari wababwiye baze hano bikaniro byatangiye nuwabije gusa nicyo cyakurakarira ngo nuko byamenyekana nuwabije mu mukamufa urabona ushaka ko ibintu byawe bikemuka byose byazamo ariko nubundi yahise amanukana byabibwira Neva ati barongeye barantunganyirije bya bintu wambwiye ngo nanjye ubwo ngera ingabo rero kugira ngo barongeye barabintunganyirije ongera ingabo baramujyana uwo muntu ingurube zindi ziri mu mugenda ho bamukurikirana zino modoka za RIB ziraba zimujyana ku rukiko abacamanza baraza kubikurikirana uri kubyumva n'izindi ngurube ziri kumujyaho Hotel Talent Pool ni ikigo cya mbere gihugura bifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye, yanaduhamagara kuri 0788 256 7713 cyangwa 0722 inshuro 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibi wacu muri Hotel Talent Pool. Ibihe byiza mwese abakurikiye Bwiza TV turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro isanzure kitari live. Mumenyereye isanzure ya live ariko uyu munsi tuyikoze mu buryo butari live kubera yuko nyine hari impamvu, ariko ndizera ko nino view nayo atari mbi. Ndabona Samu ati impamvu wayivuze wari impamvu nzahora mu mvugo nka rusake. Ikibazo cyawe ushaka ko nkuma mu ndirimbo nka rusake uyu ni kwanga kuvuga iyo mpamvu wagira ngo nawe uri umufatanyabikorwa w'iyo mpamvu. Urumva hari igihe ibintu bigeraho bikakurenga ukavuga uti sha iyo ndi bavuga ngo byabaye too much byabaye akakandi bintu byabaye nubwo Shadrake arimo kwanga kubivuga. Icyabiteye ni umuriro wari mu vyajejwe kuvuga ibitagenda neza birimo sibyo, ahubwo buryo bitagenda neza nibyo mba ngomba no buryo bigende. Nubona nyine se simbize ngo nubona uzabivuga none wandi kubinyura ku gahunda y'abanyamakuru wagira ngo urya kwa rege nago turya ahantu hamwe. Mufite ikibazo rwose mu buryo mutangamo umuriro
byonyine iyo bigeze kuri Bwiza bwo wagira ngo muraziranye wagira ngo Bwiza najya nkubwira ntiwagira ngo Kalisa bamuhaye akazi ariko najya nsanga Kalisa nawe ararengana. yes dusuze na Tendeza ariko kuri kamera Tendeza kuri kamera niwe urimo kubagezaho ati yindi yabikora nyuma yuko amatara ya rege yanze na internet byayo yaba iyingiye yabaye mujyanama wa ingingo tugiye kugarukaho rero ibyo kuba RABIN yabonetse abantu badukurikira live ariko hari nabandi batayibonye live yavuyeho RABIN amaze kubisobanura ariko RABIN ejo bundi guhera kuwa mbere abantu barakubuze kugeza ubwo twagezeho turavuga tutari ko RABIN twamushakishije byatangiye ari wowe bivuga kuko mbimenya nabibwiye nawe kandi n'abandi bo muri Bwiza ni wowe bibabwiye ni ngiye twari dufite gahunda yihuta niyo mpamvu namubuze imbere nkomeza kumushakisha mbona ko namubuze niyo wahora ubwo kugira ngo hatangure kundondera Shadarake nuko ariwe nama nanditse ko yama mwanya wose niwe bari ko arantunga kamera ntunga na mikro kabirizo kundondera n'uri ibyo nagushakiraga ntibitandukanye n'ibyo ari twagombye kuvuga nkuko twabivuze kare twavuze tuti habaye inama twitabye ariko ikibazo cabayemwo ntibatubwiye ko amatelefone atemewe tubwirizwa rero kuyasiga kuri reception cyo mwita ngo ni kuri reception ubwo tumaze kubona amasaha yitereye turababwira tuti mwari mukwiye kugurura amatelefone kugira abadushaka batubone kuko ntiyari jewe jenyine iyo yari jewe jenyine niho mwari kuvuga muti umuntu yashimuse nese ko tutari tubizi ko ari we wenyine ariko ahantu habereye ikibazo rero naho uwo bijejwe twamubwiye tuti wugurure telefone witabe nimba tutemerewe gukoresha telefone wugurure telefone witabe abantu baturondera babwire yuko turi mu nama ntiyatubwira ko atabikora atwemerera ko abikora araheza abicako ntiyabikora inama imara iminsi 2 ata muntu akoze ku telefone twiro turuva rero akayaga kayazwe mbaye umuvuzi w'umudori akayaga karayaga kuja habona nsanga uyu muntu yatekereje ariko araronderwa ubwo burabuze ko yari yabafunze nubwo mwari mu nama mwari mu nama mwari mufunze wamaze kumukoraho telefone wenda nyine wowe uzi ko security imeze neza nta kibazo ararya muri tabiri inama uko bisanzwe ariko abantu bataza aho ari yari yabafunze ubwo nawe yarahihendeye kuko bariko baradushaka byari guhava biteza icuka ku gihugu bakavuga bati abantu bashimutiwe mu gihugu kirimo umutekano narije baba basanzwe bazi nka jewe yuko mu Burundi wacu ivyo gushimuta ari ibintu mone kurane none bagava bahageze mu Rwanda awa reka nawe bamushimute yari yibaza ko yavuye iwabo agenda mu Rwanda ahitwa ko ari umutekano none nawe arahawuburi umva bikaba bibaye icuka bene izo message wazibonye bivuga ko nabirose nabivuze kuko nabibonye hari abari bamaze kuvuga bati twari twabivuze yuko mu Rwanda tohaba nimara Shadarake kimwe kubimbwira naravuze ni RABIN wasanga muri kwa gushaka amakuru yageze wenda nkazagoma kambuka nyuze muri Panya Road yagera hakurya wazarendo zikamuraha zigahita zimushyikiriza niba nimbonera kure mu kibira ndavuga nto kaba abanyamakuru natwe turi ba mutima wayaze cyarumvikana ubwo umunyamakuru yaronsa ahaza gukura inkuru yibuka ko yakoze amakosa ahantu haba hari imipaka noneho ari ibintu biri conventionnel utavuga ngo hari ikintu kintangira ushobora kugenda ugashiduka nyine urimo gushaka ya nkuru wageze mu kindi gihugu cyangwa umuntu akaguhenda akakubwira ati waje tugahurira hanaka ibyo bibaho ariko sivyo byabaye hari barabibona ubwo hari rero ikaze amakuru tuza kuvugaho ari nayo uza kudufasha mu busesenguzi ni ibijyanye n'uruzinduko rwa CYISEKEDI i Kampala ibyo ngibyo ntago wabura kubidufasha mu kubiteramo metero ntuze kandi kwibagirwa none kutubwira ku bijyanye n'urwo ruzinduko rwa CYISEKEDI rwahise rukomereza epio iwanyu za Bujumbura biravugwa ko
Tshisekedi ashobora kuba nubwo bwose Bujumbura yagiye muri komesa mu nama ya komesa ariko nko muri Uganda bavuga ko yaba yagiye gushakira ibirungo yakarangamo M23 turaza kubirebaho akaba yagiye kubishaka muri Uganda akaba yagiye kubaza Uganda niba itamufasha kubakaranga bishoboka kuba ibirungo bidandarizwa muri Uganda Maza kureba hanyuma turaza no kugaruka ku ngingo y'uko ejo inkuru ko nayibonye sinzi ahantu yaganiraga nabo ariko Kayikwamba Wageneri ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaganiraga na BBC mu irondere mu Bwongereza niho n'ikiganiro yahaye BBC ati ibiganiro bya Rwanda biri mu kangaratete mu mazi abiri nawe arabyemeye arabyemeza ko biri mu kaga ariko umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda nawe yari yabivuze ati ibi bintu birimo amakemwa urumva barahuje nibarabe bakosorere bose bamugana ko bose nibabona bifite ikibazo kuki batagikuramo ako bantu bishoboka yuko nanone ari ukubera yuko bose bakurujirwa babona atariho hakabaye hanyaho turaza kubireba ariko ikiganiro kuko ari sanzure turaza no kureba ku makuru ari kuvugwa mu Rwanda gusa iyo komisiyo turaza kuyitindaho tuze kureba uko ishobora kuza kwitabirwa abayitabiriye ifoto ya perezida w'u Rwanda i Burundi yagarutsweho udahari nayo uraza kuyiteraho metero tubwire icyo ni ifoto ariko we ntago ari we wageze ya perezida w'u Rwanda i Bujumbura mbuga nkoranyambaga abarundi bigaragara ko bayishimiye nkurikije uko nabonye bayivuga bavuga ngo yahawe ikaze ariko bayishimiye sinzi ko uwayishyizeho nawe yagira ngo abashimishe cyangwa niba ari ubundi butumwa yashakaga gutanga nuko n'amareaction menshi yagiye aturukaho turaza kubiteraho metero nabyo turebe niba ubutumwa bwatangwaga volume yabwo yari ihagije niba hari n'icyakurikiraho ngo ndi no kubitwarirana na Olivier Nduhungirehe hano ndabona ariko reka tumwumve uyu sibyo hari icyo bibatwaye nitumwumva ont été discutés dans les réunions précédentes, notamment la retraite de Zanzibar de la communauté de l'Afrique de l'Est. On est en train... n'ikinyamakuru Journal de l'Afrique. Oya ni France 24 ahubwo nyine ikiganiro bari barimo nicyo bise Journal de l'Afrique. On est en train de s'engager dans des discussions pour essayer de régler le problème de manière bilatérale. Mais c'est vrai que cette question, la crise, non pas la crise, mais je dirais les tensions ont été exacerbées par la participation de l'armée burundaise au combat à l'est de la RDC, en compagnie donc de l'armée congolaise et des génocidaires FDLR. Et c'est ça qui a exacerbé la crise, mais on est en train de discuter avec le Burundi pour essayer de trouver une solution à ces tensions. avuze ngo ikirabe ariko avuga yuko baganiriye na mugenzi we w'u Burundi ariko bigaragara ko yavugaga ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo yego yavuze ko ubutumvikane cyangwa novuga ngo ubushamirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi bwunyuwe n'irungikwa ry'abasirikare b'abarundi mu buseruko bwa Kongo kuja gufatanya na FDLR nicyo yavuze akavuga ati hariho ibiganiro aravuga ati ariko hariho ibiganiro hagati yabo. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais vraiment qu'on parle du procès contre Jeanne Rwamucho, un médecin donc soupçonné d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994. Il est en cours en ce moment à Paris. Le verdict doit être prononcé demain, mercredi. Un grand nombre de Rwandais soupçonnés de génocide. Ari kuri Jeanne Rwamucho bamukatiye. Rwamucho wabonye ko bamukatiye Sam. Imyaka 27 yari yasabiwe 30 guteranye yafise cyo bica bizana cyo Rwamucho yaburanishijwe mu Faransa, right? Ari bya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iyo nkuru se turayigaruka kugira ngo ubisubura cyane ntibishizemo nuko bye byarangiye ubwo bamukatiye nyine igisigaye cyo kora azafungirwa buriya mu Faransa. Bamwe namwe bavuga bati nta nubwo warubizi ko babivuga se bavuga bati nta nubwo wakwizera ko babafunze. Amabohero yahari ni naratandukanye
amabohero wa mugana wa RABIN yari n'ufunzwe na se ushobora gusanga ufunzwe na se anaruta urugo ntahamo. Hariho abantu benshi bahora birukanwa mu birashoboka cyane. Hari abantu bahora birukanwa bamaze umunyororo bakabwira ngo batahe bakavuga ubuzima mbayemwo ngaha mbona aribwo bwiza ntaretse nkagoma abona umugore ahabwa internet afite icyumba ubwo nuvo bamuhaye rejema. Hari n'ababa badasuga mugabo kubera ibifungurwa bafungura n'ingene babaye kavuga ati ninsubira hariya ntabyo ndonka kandi we aranisaziye eje bamucyo afite imyaka ngembese ndaza kubireba ninza kubyibuka urumva avuga ati ubuzima burangirira aho ngaho n'ubundi ariko atiriste ntago twajya kuri iyo ngingo gusa yo kuvuga ngo uburyo azafungwamo icyambere nuko ubutabera bwatanzwe. Icyo cyo ni ingenzi kuba ubutabera abafaransa babutanze bakavuga bati ibyaha biraguhama imyaka yasabiwe ubwo ni 3 bakuyeho indi agomba kuyikora. Ibyo ngibyo ni kudesha po kuba Fransa no ku butabera bw'u Faransa. Rero bamucyo yavutse muri 59 ubwo afite imyaka ingahe bikuremo bigabanye mugabanye kubumbwi. Okay, so karibu 80 no umuntu urumva ushishira ko 27 niwe nariko ndavuga ntico biza no cyo hagati ariko nituza kujya mu makuru yo mu Rwanda zo kunyibutsa Sam ndabona ngo fata ku mavuta ageze ku rukiko aka kanya agezeyo. Ndabona hano bari kumufata video na mukobwa ariko Miss Rwanda nawe Muheto Divine umunsi nubwo ari 65. Okay, tujye mu makuru ya nyine dutangiriye ku ngingo y'iki kiganiro nari ngiye kubona uyu munsi kandi si uyu munsi. Perezida Felix Antoine CYISEKEDI ejo yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Uganda yagiye kubonana na Museveni uyobora icyo gihugu cya Uganda. Amakuru yakomotse mu biganiro bagiranye bigaragara ko ngo baganiriye kuri relation bilaterale ndavuga ngo umutekano nyine hagati y'ibihugu byombi barangije kuganira ku mutekano hagati y'ibihugu byombi baganira ku mutekano mu karere ibyo babivuyeho n'iterambere banareba noneho ku mishinga y'iterambere in general ubwabo bafitanye harimo iby'imihanda harimo ibijyanye ni peteroli mu kiyaga cya Ruberi. Yego ni peteroli ariko se araka Ruberi ntiraja mu minwe ya M23 oya imaze kujayo ni Irake Edouard ari naho haraho mu bijyanye n'ibikorwa remezo yamubwiraga imihanda ko hari ishobora kuba yanagezwa rwose hariya za Bunagana yavugaga avuga ku bijyanye n'ibikorwa remezo imihanda yavuze ati imihanda ngo hari imihanda ya za Beni turi na hehe ariko arongiramo akantu ati pourquoi Bunagana nko kubaza ati ni Bunagana bundi ntabwo hakorwa umuhanda naho ni mwisi hakeneye barabara kandi wewe ko ari naryo barabara ryahita ku rwego rukomeye niryo abagande benshi bacagaho bagiye Goma. Okay, so duhere ku ngingo yo kwibaza kuri ino relation bilaterale ku bijyanye n'umutekano. Hari ibindi twibaza atari ADF buriya nubwo byabereye mu muhezo ariko nicyo twicaje no gutera metero ADF ntabwo yaburamo. Hari ikindi rabi hari ikindi muri bilaterale umutekano ariko none ukagira ngo ADF kwa CYISEKEDI irabangamye gusumba M23 ariko ntago iyo yabyaza mu rwego rw'akarere ubwo nahereye kuri bilaterale ubwa hagati y'ibihugu byombi na Uganda. Ariko none bilaterale ni hagati y'ibihugu ibi si Congo na Uganda none M23 ntiri muri Congo iri muri Congo man nico bahera ushaka kuvuga ko bareganiraga ku kuntu UPDF yabafasha gukura M23 baganira ingene bokuraho UPDF kote Uganda kuko UPDF mbambe EDF igwanya leta ya Uganda soko hanyuma nabo bakaganira ingene M23 nayo yotsindwa igwanya Kongo kugira ngo wenda ubwo M23 bari kwijyaho bagiye kuri kureba akarere ya sakarere bakubwiye ngo M23 igomba gufata akarere
ariko bamugani iyo ni indi ngingo ni bilaterale nibiba ibihugu bibiri urumva ADF ni ku ruhande rwa Uganda noneho M23 ni ku ruhande rwa Congo nuvuga ngo icyo bagomba kuganira mudufasha abanatwe tubafasha ni uburyo bwo gufashanya nubanze mudufashe dutsinsure ADF icyarebwa nibyo bemeranyijweho byaho bazabanza tubanze dutsinsure ADF cyangwa se tubikorere ibyo byaratangiye nabo komitansi yabo ahubwo what should be the next konkomitansi yose impamya ko yakunda kuko ariko nanone wakurikirana ngewe numvise rira jambo rya Museveni ati pourquoi pas Bunagana kandi Bunagana bikabizwi neza ko uyu munsi iri mu biganza bya M23 mbona hari akantu gasa n'agahishemo bigaragara yuko hari uburyo ashaka kwiterambere muri kira gihugu na Bunagana rigerayo kandi akaba bizi neza ko Bunagana ifitwe na M23 none serabi kaya kantu pourquoi pas kari karafise cyo gasigura akora serabi zinde Museveni yafasha CYSEKEDI guhangamura M23 simdibaza ubwa mbere byarabaye muri za 2013 ariko ntago iyo PDF yari ihari byabaye kubwijambo byabaye kubwijambo nico nagira ndakubwiye ariko Kongo ntago yigeze ishinja Uganda gufasha M23 baramaze kubivuga oya abakongomani na FRDC umuvugizi wa FRDC aramaze kubivuga yego yize kubivuga ko UPDF ifasha M23 yego na ministre Jean-Pierre niyo nziri yabivuze Jean-Pierre Bemba nyine ibintu byaravuzwe byagiye bivuga barabyijogose uvuga ngo hari ukuntu bo base ko muyaya ubwo UN yari yavuze ko Uganda n'u Rwanda na Kenya bafite ukuntu bafasha M23 ko icyo gihe muyaya yaburaniye Uganda yarababuraniye atabagande tuzabiganira bisa nkaho atashaka kubyemera neza urumva yanka guca inkamabere kuko yavuga ati data buja bucagenda kubumvisha yuko bohindura ati nitwabashavuze ubu azoshika hari atajamba bakimuha bavuga bati wewe waramaze kutwariza ko turi mu M23 bafatira bivuga nkejo ntago yagiye ntiyari kujayo ko yabaye yaraciye urubanza wari ukomeza uti yabikora muri Museveni ndavuga nti Museveni kubikora ubu nimba yarabikoze byaramaze ubu ntavyo yoba gishobora kuko ubu ababimutuma nakiriye gerega ntiyabikoze ku bushake bwiwe nuko babimutumye ababimutumye rero ubu bomutuma ibindi ntibomutuma kwirukana M23 kandi ikindi nuko babandi babimutuma mbere ntibakiri ambonterume na Museveni muri iki ntugire ngo bokwihuta kumutuma ngo yihute gukora nka kuri kwa kiriya gihe duhereye kubishobora ubundi byo kuba yabyemera atabyemera wenda byo umaze kubivuga uravuga ko atabyemera ariko reka tuvuge ko abyemeye ubundi yabishobora kurikije ko M23 imeze kubishobora burya nta kuminimiza ingufu za gisirikare inama nkunda kubivuga kandi M23 urabona iri kwigwana n'ibihugu byinshi n'imigwi myinshi ushize ko igihugu rero gifise ingufu nka ziriya nka Uganda kuvuga ngo ntiboshobora kuyitsinzura wowe uri kuri ihenda ubwa mbere bayiteye mu mugongo abandi bayiturutse hirya no hino urumva bakanda byongorana kuvuga ngo yishobora kwihagararaho gukora amabura kindi vuga iti turi wacu nta kundi tukwa mugabo ibyohomba byo byohomba kuko bujya gufuta umuvema yatanguje litarume ukayifuta burundu monami ndakubwiye ngo ntibishoboka sinoba ndaguhera ko naho ufuta udafuse kijya cyatumye abantu batanguza umuhari harahera imyaka minaka bakongera bakazuka bagatangura hanyuma se ubundi reka turebe kuri cyo waruvuze uti baba yiturutse inyuma ubundi ubufasha bwa Uganda kuri M23 ubwo abakongomani banga kuvuga nyine kubera wenda ubwo busabe bakirimo ubundi ntibuhari ntibugaragara sorry bugaragara wewe ikimukwereka ni kubera yuko hari nikanyuka wabwiye bamahoro bagasaba bavuga ati nk'u Rwanda rudutera inkunga kuko tuba tuzi yuko nta muntu waduturuka inyuma nta waturuka mu bisanzwe iyo uri kuri abantu bafasha u Rwanda ruha M23 akanyuka Uganda bwo ntibutanga naho Uganda irabutanga kuko nta muntu turumva ko yaturutse mu Buganda
aza kurasa mu mugongo wa M23 nabo n'Ubuganda ubwo nuvuga ngo support u Rwanda rutanga na Uganda yitanga usivye ko RDC yo yivuga yuko haruhande yuko mutanga iyo support mutanga ninga ariko tukiri kuri iyo support bayimanye abagande bayimanye naco kuyimana ubwo byabivuze guhinzira FARDC ngo mwaca na yaje no kwitoreza yaje kwitoreza yo igakorera imyitozo igahagurukira FARDC dahawe inkunga mugabo akayihinzira gusa nubwire ngo vyotuma itsinzira ya M23 aya ako FARDC na mwayica mugabo bayifashije bakayiha abasirikare ba Uganda hari vyo hita bihinda ababonye abasirikare ariko ari inzira gusa ngo n'inzira wanagombukana bahana mabureri ndakubwira ko atacyo ntacyo cika gusanga no kubaha abasirikare kubaha n'inzira d'accord ariko bahaye ibikoresho gusa ukabahinzira ntacyo vyotanga uba ngo gikenewe ni money power sure ni gikenewe ubu rero utubwiye yuko Museveni gahunda yagiranye na Tshisekedi yabiyihe buriya iyo bilaterale basinye bemeranyijwe hose wenda no kusinya basinye nubwo babikoze mu muhezo buriya yabiyihe kubijyanye n'umutekano n'ibihugu byo burya abanyepolitike abakuru b'ibihugu bacu nibo bantu bazi kubesha neza muri politiki haje urashobora gusanga ibi vy'iterambere ry'amabarabara n'iki babivuganye mu tuntu n'utundi muri diveri umuga icari camujanye ca mbere ari kuvugana ikibazo ca M23 na IDF biriya nibyo bagira ngo bajijishe shadarake w'umunyamunwa ariko bamugane nibyo bajanye kuri kamera babonye ari byo dushaka kumva ureba abantu ukavuga utabana ariko se bamugane ibintu by'umuhanda bavuganye kuva kera ahubwo bari bagiye kureba aho bigeze ahubwo bari kujya muri uwo muhanda rero bakajya kubireba ikindi naco abayanka yuko nimba ivyo yagiye gusaba Museveni bimwanke yabimwimye aba ariko ashaka kwanka ko bazomutwenga mwebwe abanyamakuru nyene nimwe mugaruka kuvuga muti yari yagiye kwihugwa amenye yego rero mukubajijisha mwebwe avuga ati ariko muzi ko imigenderanire y'ibi bihugu ari myiza twagiye kuganira wa mushinga w'ibarabara hakaba gushize muri ambara karaguhejeje Nasubiye cyangwa natwe kituma dutera metero no kuvuga ngo biriya nta kintu kirimo ubunda no hagaze nawe urabona ko aka kanya ndamutse mvugiye kuri no kamera ya Bwiza nti uruzinduko rwa Tshisekedi muri Uganda ni ku Kiev bigaragara ko ubwabo hari ibindi bavuze kuburyo kubyita ku Kiev byabaye hari ibindi bavuze twe hari ibyo twabonye kuri kamera ariko hari ibindi bigaragara ko bavuze wibuke ko inshuro nyinshi mu bihe bitandukanye Museveni yagiye asaba Tshisekedi ko yajya mu biganiro na M23 sinumva ko rero uyu munsi aribwo bashobora wenda kuba bavuga bati tugiye kureba ibijyanye n'umutekano mu buryo buri bilaterale bavuge ngo tuzajya kureba uburyo twatinsura M23 kandi imbere yaramusabaga ko bajya mu biganiro bivuze ngo icyo yamusabaga n'uyu munsi kiracyahari nunganiye Sam wibuke ko igihe batsinzura M23 mu Buganda burya chef d'état major wa kiriya gihe no kuvuga CDS wa Uganda kiriya gihe yara novuga ko yoba yarabigizemwe uruhara aranafata n'ingingo hari n'ibintu bavuze ko byinjiyemwe amafaranga menshi bamuhaye ariko ubu wibuke ko CDS wubu nawe avugira M23 gusumba president yogorana renge nuza guhenda muhozi ngo genda urase M23 nuko bahenze CDS wakiriye gihe yogorana ikindi ico nzi kuri Museveni aha turiko twanariza ingene vyogenda ikindi nzi kuri Museveni ni umuntu atigaragura nimba avuze ko ikintu kidashoboka ejo ntumuzosura kumuzigamwe ko avuga ngo kirashoboka muze muharura amajambo yose amaze kuvuga ntahindagurika umuntu rero adahindagurika nka Tshisekedi yarinze avuga yuko M23 ahubwo ikwiye kuja mu biganiro na leta ya Tshisekedi aho yarahagumye ni najo gituma nibaza ngo Tshisekedi siko kiye vidi biganiro mugabo icizere yahakuye n'igiki we banaganira no kuri EDF ibikorwa birarimbarije usibye ko EDF yoyo
burya hajya nimba utabizi FRDC nabifisemo uruhara Gore Museveni yabaye kumbwira atari kumenya yuko abantu banje bakubitwa na ADF kubera ko FARDC bayabata kuko FRDC niyigurisha ibigwanisha kuri ADF cyane so nakode ivyo birazwa ibikoresho mugani hari hane bazbigura muri FRDC birazwa FARDC se kwivuga ngo ijyana na UPDF guhiga ADF none ukagira barajana no muri toilette ibintu by'isoko ry'ibigwanisho nico gituma bayita marché noir sivyo banda ku isoko hajya ngo uje kubibone nibikorerwa mu muhezo ukomeye ngo tuvuze ko UPDF na FARDC gushaka ADF bimeze nka RDF na FARDC gushaka kujya nyene ni copy paste bisa neza n'umukino waba bibereye cyiza ku ruhande rw'u Rwanda na Kongo. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. nuko nko ku ruhande rw'u Rwanda bahita bavuga bati ibi ntibizashoboka. Ntabwo ushobora guhenda u Rwanda ngo urushuke urubwire ngo muze ngo tujye gushaka FDLR kandi u Rwanda rubizi neza ko FDLR ariyo FARDC. Turaje tubijyeho mu kanya ngo ngora bose barimo barareba bakabona nikiye na iraho nga vide nabyo tubyongere. Ariko mbere yuko tujyaho CYSEKEDI yavuye Uganda amanuka ajya i Bujumbura yitabiriye Komesa ni umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo. Inama iri bubere i Bujumbura kubera ko Burundi ribwo bugiye kwita buyobora iyo Komesa. Ibyo byose twagiye tubigarukaho. Icyo nakwibariza RABIN turi kumwe hano ni ese buri yaraganira na ku bya Komesa gusara yahuye na ari amwita homologue Homologue byo bivuga homologue muri homologue ni jambo ry'igifaransa riteranije amajambo abiri harimo homme hakabamwo na gaparti ka collègue umva umugendanyi umufatanya bikorwa sinzi kuko bagira no kubuvandimwe arimo amaterino menshi bakoresha bigaragara ko ari ikintu cya homologue kandi gikoreshwa ku bantu baba autorité baba chef abo ni kuvuga ngo jewe nditono ni kubanyacubahiro urase bari aba homologue babiri bari buganire ku bya Komesa gusa hanyuma subirekeye ibyanze bikunze inama ya Komesa n'uyu munsi yarayeyo baraye bavuga ingene Komesa gutera nakwibaza n'impamvu yaba yagiye akararayo kiretse wenda niba ariyo gahunda yari hari yuko abitabiriye inama bari burareyo ariko minisitiri wagendeye u Rwanda we yagiye ejo nawe yarari ariko urumva umuperezida ku muperezida noneho wa muganare ari inshuti kandi tunazita foke bafitanye ndirwanye mu M23 tafoke si yari yo kurwanya Red Tabara Tera yari yo kurwanya Red Tabara muga yahindutse kurwanya byose ya ivyo kurwanya byose tafoke irwanye mu M23 na Red Tabara kandi Red Tabara RABIN ntana yemera ntituze kuyitinda hanyuma abasirikare bafashwe nabo bakatubwira ko baje kurwana no Rwanda
kandi ubwo niko abafungiwe muri M23 uwo babajije wese yavuga ati twe badubwiye yuko tuje kurwana ni uvuga ngo bahagurutse bazi ko baje kurwana kuri tere ya Kongo kuri tere nabo batwaye nk'imbago urumva rero tafoke yabaye tafoke ikora ibikorwa byinshi rero baganiriye buriya ku biki bintu iterambere rya tafoke ririmo mu bintu bigaragara uteye imetero baba bavuganye yagiye amuha raporo y'ibyo avanye muri Uganda Abagande barabyanze barabyanze cyangwa barabyemeye cyangwa se arimo kunyinjizamo gukora ibi ngibi wowe urabyumva urabibona uti gudi dupange wewe monomoro dupange tubyemeye kujya mu biganiro na M23 kandi urabizi kandi binavugwa ko ngo burya Neva ngo ari usigaye decidira afata ibyemezo Tshisekedi nta kuntu atabikora kuko Neva hari ahantu ahafite akaryo akura gatubu kavuga aho byaturutse kugira ngo byemezwe gutyo icyambere Neva bivuga ko ngo ari we wamubwiye ati muhakane ibyo biganiro mwagiranye na M23 ikampa uziko byigize kuba ariko se ndakubwire cyane uri nawe watumye ba telefone ya telefone kayikwamba agiye gusinya aravuga ngo mushyiremo concomitance ni ibyanga bya Dore ariko mumenye yuko nawe wo gushira mu gishingo cya Evariste Ndayishimiye ntavyo wo kwemera ibiganiro Musuru bo wabyemera ndagwa karore ari amafaranga wari umunsi Evariste Ndayishimiye avuga yuko ariko ahugura urubyiruko rwa Kongo ngo bamenye ko umwasi abwirizwa kuva ku butegetsi ari president w'u Rwanda urabyibuka kijye gihe yatahanye envelope ya 30 miliyoni $. Amakuru ariko umuntu ariko akura agatubutse kurambwira yuko yovuga ngo nimuganire turarembye ese ko numva nubwo atahana agatubutse ko numva bitamuha privilege yo kuba umujyanama ahubwo ko nako yo kuba umutegetsi ubwo kwenda kuye kuba umujyanama cyangwa se umuntu uhabwa akazi umukoreshwa babwira batukore gutya ukore na gutya amafaranga arahari byagenze gute kujya ngo Tshisekedi yisange ava Uganda akabanza akajya kubaza Neva ati ibyo mbyemeye cyangwa mbyanye nuko Neva ari wafise y'ingabo nyinshi muri Kongo cyangwa nuko na Neva buri ari n'umusirikare aravuga ati nje antake civilian wibuke kumuhanuzi mu vya gisirikare wa Tshisekedi yarungitswe na General Evariste Ndayishimiye ni Murundi yego njyanama mu bya gisirikare yo muhanuzi urumva rero urumva ko n'ubundi yaragiye agiye kumubwira ati mvuye kwa Museveni ariko biranga yanyiyamirije hajye usanga yamubwiye ati mubanze mugene muganire na Museveni turabe ingene aba banyagwa tworonka ingene toto nimwumvikana bizoca bizatworohera tuzajya tunanyura na Uganda bizotworohera kandi burya bahereye kwa Museveni kubera iki icyambere niwe badafitaniye icuka kibi kinini icya kabiri nuko bazi yuko Museveni mu bihe byarenganye na leta yiwe bari abantu boroshe kumanipira ariko hari abantu bari kwibaza ko buriya ngo mu biganiro bya Tshisekedi na Museveni ngo Tshisekedi ashobora kumushyira ko yamushyiriyemo ingingo imubwira ati ariko wafashije ukampuza n'u Rwanda icyo nacyo cyashoboka ese Tshisekedi arabishaka abaye abishaka ngora ntiyabimuhaje Angora n'icyuka atari no kubona icyuka navuga ko yahasewe inshuro nyinshi bwa mbere byaranze bwa kabiri biranga uyu munsi akavuga ati se ubu ngubu noneho nemere Angora nayo bigaragara yari izagaragaza yuko yabikoze akavuga ati nshobora none kunyura ahandi erega buriya yagiye kwa uri mugani harimo n'ibintu byinshi bayanamaze ati se ko cyagiye wari wababwiye ngo baze hano tuganire rega biriya bintu by'ikampara byarabaye nubwo babihakanye urabona nabwo Museveni yanamwaje ati ariko ko wari wababwiye baze hano biganiro byatangiye nuwabijemo gusa nicyo cyakurakaje ngo nuko byamenyekana nuwabijemo mukamufa urabona ushaka ko ibintu byawe bikemuka byose byazamo ariko nubundi buriya yahise amanukana byabibwira Neva ati barongeye barantunganyirije bya bintu wambwiye ngo nanjye ubwo ngera ingabo rero kugira ngo barongeye barabintunganyirije ongera ingabo so komesa yo rero iraza kuba nyine ubwo ikindi kintu tugarukaho kuri komesa nuko rya RABIN nigize mbikubaza nakomeje kwibaza nabiganiraga na FM nabajya tuganiriza hano kuri Bwiza maze nti ibintu byo gufata ibintu ni isoko rusange sibyo urihaye kuriyoborwe n'igihugu cyanyuma mu bukungu
ngo just nuko habaho ngo rotation ngo nibo batahiwe kuyobora ngo noneho nibayiyobora ubona byatanga umusaruro hari umusaruro twakwitega ku Burundi mu gihe ugiye guhita bwataka kuyobora komeza ariko none burayatatse nibwo bwabaye bwa mbere mu gufunga imipaka ibihuza n'ibindi bihugu kugira ngo ubwo bucuruzi bukorwe ariko bigomerwa kuvuga Shadrake dukomye urusyo dukome n'ingasi none iminsi ikomeza itakorera mu Burundi ho iterambere ryakomeza ryabaye iri yego dufate ko ubu hagiye kwakira Burundi kandi bigiye kuba le plus pire kuko nico gihugu cyanyuma nibaza muri aka karere none aho siege n'uburongozi bwari mu minwe y'ibihugu bitunze umusaruro wakomeza uri urabubona komeza nawe bivuga ngo uri kumbwira uti ni nkaho ni rankontere yo kugira ngo babe bari bihurire nyene biryohere burya aya mashira hamwe yose ubona komeza East African Community CPGR CAC ibi byose baba bari n'utuntu bagenda bakereye kugira barondera ubuhera baja gukura muri Union Européenne na hehe nta bindi n'ingurane bakura za Banque Mondiale ni nta kindi kintu babone ni kuraba ibintu aya mareta yacu aba yashoyemo kuko komesa n'isoko rusange ugiye kuraba ibintu leta kira leta imwe yose iba yashoyemo usanga umusaruro ni ntawe ni nkaho bagira contribution y'amafaranga azohemba abakozi bakorera komeza birarangiriye aho bakaruvye n'ubutambwe bikarangira n'ugukora akazi no kubona ibyo babaza abanyeshuri mu mashuri nta kintu ndenzaho kuri no kugwiza geography n'iswa bakabona ibyo babaza abanyeshuri mu bizamini bya leta ntacyo ndenza ifoto ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda se Bujumbura yabiciye bigacika bivuga je nibaza yuko uwayimanitse daboro yategerezwa kuyimanika kuko muri komeza yategerezwa none komeza u Rwanda bararufusemo reka nkuko rero hagaze ikibazo ariko twibajije twebwe tujya kubyibazo twaribajije tuti kuki bahisemo gutegura inama bamanika abakuru b'ibihugu kuki batamanitse amabendera y'ibihugu kuko bari babizi ko hazaza n'abaza guverinoma ashobora no kuzaza n'abatari n'abakuru baza guverinoma minisitiri cyangwa intumwa z'ibihugu ibyo rero bivana batashize amabendera y'ibihugu bagashyiraho abakuru b'ibihugu mbe none utwara komeza imitegurire mibi cyangwa ndacari ko ndaza utwara komeza ntubigiye kuja mu Burundi azoba perezida w'igihugu canke n'umurundi tout simplement ni perezida w'igihugu none cyangwa umwana ngo bamanika amantu z'amafoto kuko n'abaperezida niyo namira aba perezida b'ivyo bihugu urumva nese nk'ubu ko bamanitse ya nyakubahwa perezida Repubulika Paul Kagame akaba yohereje intumwa ubwo ntibigaragara ko mu mitegurirwe y'iyo nama haba hajemo kwibeshya womenye ko yagiyeyo umwanya uhogira icabo we yatumye womenya ko yari yagiye burya mu Kirundi bavuga ngo iyo ugomba gusomborotsa umugabo umukubitira umwana mu maguru afise umwana wiwe ngaho mu maguru ukamukira uruhande ukamukubitira umwana ni nkaho uba ukubise akwishura nkaho ukubise none iriya foto ko cy'abarundi bayakiranye bayigize k'amakomantere gusumbiza abandi burya ni message bariko baraha abategetsi b'u Burundi perezida w'igihugu kuko niwe bafata ingingo ni nawe bafashe ingingo zo kugara umupaka baramubwiye hajya basa nuko bamubwiye atariko wakuguruye imipaka ibibona urimwe ari biki ubona uyu muntu ageze n'ahangaha atari ibiki ageze n'ahangaha si ibintu byishima uri mu biki wewe nigeze kubaha akarorero ni burya abarundi bavuga ngo uti inkoko ntuticibitse uti isake ntuticibitse isake yabitse iba yavuze iti burakeye naho wayirya rero ntikibuza ko buca ko yahejeje kubivuga urumva yahejeje kubivuga naho ngo kugara umupaka hariho ibintu udashobora kugara mu mitima y'abantu n'imigenderanire muri mind z'abantu ntushobora kuvyugara urumva hajya rero bamubwiye bati mutama ariko waretse kwibesha ugakuraho iyo bariyeri tukigira mu Rwanda abanyarwanda bakaza ngaha ukava mu vyurimo byumvise buri abona ari mu byumbe
ja ku kanoti kariko karava Kongo ntavyo yo ntabwo Warundi mwihanagure munywa amazi birashisha isake niyo wayirya reka naho boyirye ntabwo byatuma mubiko yakoze utaba uwanyaho yanditse nyine. Twasubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero byakomeza tubisoje gutyo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba Wagina yavuze ko ibiganiro bya Rwanda biri mu kaga. Aka kaga RABIN wamwe nawe urabizi koko bikarimo. Ibiganiro uhereye ku muvugizi wungirije mukuru arinda ngaha yarabivuze ati ibiganiro tubibonamwo agahatsi harimwo agahatsi akusaba abantu mugabo bakatwemeza yuko kote ya Kongo nitari bwavuge ko harimwo agahatsi none ubu nayo irabivuze cyumvikana rero ngo nitwavuga ngo niko kiye vide kumwe bavuga tuzoba twihenze bari kudukinira nje umunju muhariye nyine kuki badafata next step, kuki babona ibintu ari agahazi biri mu kaga bidakoreka ubwo aho vyugariye bakabura iki aho vyugariye naho nuko bo badashobora kuhugurura ubwo ni he batagera kandi ari bo babijyamo ni kuganira kwa M23 na leta yabo ivyo aho naho ari byo twavuga ko Museveni ashobora kuba yasabye CYSEKEDI iri rero stasabwa mbega CYSEKEDI yegutse kuko ndakubwiza ukuri umunsi CYSEKEDI yo kweguka akemera kuganira na AFC bare M23 niwe munsi biriya vya Rwanda bizorara bifashe Kayikwamba bari kuvuga ko ikibishira mu kaga ari uko bari kuganira kandi M23 gakomeza guprogressa. None barayihamagaye mu biganiro umuvugizi barinda niwe wumva yatubwiye none bavuga ko ari kukebiri ako bintu ntabwo ubona ko bihita birengurukira ku Rwanda kurubwira ngo nyamara Rwanda niwe ugomba kutakomeza kugira Rwanda kuko uragira Rwanda ugahereza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inzitwazo ariko u Rwanda si rwo kwivumbura kuko sigoro ruriko ruraribwa tuvugisha ukuri bagutumiye mu biganiro uritobiye wewe igihugu cyawe ntikiriko kiraraswa uriko araraswa niwe ariko arazana amananira nahaho kuvuga ngo mbivuyemo ico ni kimwe ica kabiri erega hariya mu nama nta nama ibera ubusa amazi aranyobwa wivumbure wivumbure wanka amazi kandi nyakuribwa atari we ariko aravumba kamera nyamara ubwo nabwo urambwiye Rwanda mujye mwigira mu biganiro cyane bashaka banavyimuririye USA sivyo muzabishyira hano bashaka banabishyire buri cyumweru ikibazo abategetsi bo kuvyitaba murabafite sivyo hanyuma uribwa abandanya aribwa niye wumva ko hageze ko avumbura hazokwanzura imyanzuro tuganiriye by'ukuri kandi koko ku ruhande rw'u Rwanda kuva rwatangira kugira ruhamagaza muri biganiro ruritabira hari umunsi wigeze wumva ati tuzotinda turuhe kureke kwitaba none umunsi so tugiye gusoza ku makuru avugwa muri DRC cyangwa se bakuru yo mu karere kugira ngo tuze kunyuramo yo mu Rwanda nkuko twabyemereye badukurikiye ako tugiye gusoreza kuri ino helicopter yahiriye Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi yuguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure kubakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender micro-onde n'ibindi iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 gani duka Ndode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza Kinshasa RABIN uzi igifaransa reka nze nkusomere udusobanurire mbere yuko dutera metero ariko metero nta nubwo ziraba ari nyinshi nuko nyine ni inkurira aho tundi uraza kutubwira gusa ikintu gitwika izi ndege niba ari umwaka niba ari ukuntu wenda baba bazinjirira niba bazi hijacking bakazitega utuntu ibyo nibyo biza kudufasha ariko indege
kwanza sina ngombwa ko dusoma iki gifaransa ngo yahiriye ahubwo Kinshasa ihiramo abantu batatu nibo bari bayirimo umwe yahise apfa abandi babiri ngo sont acheminés dans un hôpital de la place nyine ubwo ni ku bitaro biri aho ngaho sibyo byatangajwe na burugumesitiri wa commune Barumbu niho ikimbabaje ni bavuga ko yahiriye muri tarmac hejuru tarmac bivuga iki ni muri ntuze ni hariya ziparika niyo ntangaje none yohira muri parking yahiramwe abantu ahangaha ni muri parking se ko tubifite no kwifoto ivyo by'amafoto ntuzojura biraba ariko ni no kuri piste urabibona ko kuri piste yarigiye guhaguruka nibwo yari bashatse kuvuga ko yahiye iri kurandinga kuko umbwiriye ko ihiriye muri tarmac mpita numva ko yari iparitse hanyuma abantu bayirimwo ngira bari bagiye kwatsa ngo ihaguruke canke boba bagiye kuzimya ishitse ihita ifatwa n'umuriro ariko rero burya systeme y'indege bishobora kwanga ko imiryango yuguruka igafatwa hamaze kuba ikibazo cya point yawe mugani yabiri muri parking ikabirimo abantu bakora yarimwe abantu bagira baguruke canke bagira cyangwa ari ibyo bayikoraga ubwo ngo bageje muri systeme imiryango ikanka kuguruka indege igafatwa n'inkongo y'umuriro murahiramwe cyane ko binavuga ko hari abakomeretse ubwo indege zirafunguka twibaze rero kuri iki uvuga ngo mu kinyarwanda niho bavuga ngo iri ibyago imbwa ziramwonera cyangwa se iyi ngendo y'ubupfe ibiti binyerera ngo umugabo yazogwa azinduka ajaye cy'inyibutse kandi kuki ibyago bikomeza kugwirira aba bantu harimo ubushake urumva ubwo nk'ibi biraje ubwato burahamye abantu barashize izindi mpanuka zindi nko muri uno mwaka tuzibaze ndahamya ko zitajya munsi y'enye nibutse neza nkajya kubigugoringa impanuka z'indege zibaye ntizajya munsi y'enye ni ikihe kibazo kiri mu ikibazo cya Kongo ariko ibikorwa remezo birashya n'imijyi nabonye ifatwa n'umuriro ikibazo c'indege za Kongo n'amato ni ibibazo bibiri ikibazo cya mbere nk'izi ndege ni ibidege biba bishaje byakozwe kera harimo izo bita Antonov atagikora ku isi nzima urumva akorwa n'abantuze n'abarusiya bayakoze izo Antonov bazikoze uburusiya bwifatanye na Ukraine kikiri igihugu kimwe na biriya bihugu bindi ikiri IRSS iyumvira indege yakiriye gihe icya kabiri wibuke ko abatekinisiye muri Kongo sikirenga ntabwo ari indege n'abahari nabo urazi nimba bavuze batishiramwe ipine ashobora kuja kurondera iryakoze urabazi akarishiramwo ryari ndi rishasha akaripuza akaba aricishije rigahita rijya kugurishwa ico ni kibazo c'indege kandi bisangiye zaba indege za gisivile zaba n'indege za gisirikare birasangiye ibibazo hakaba wibuke ko banafatiye ingingo intuzeye kompanyi ya RD Congo kwitagirizwa kuja mu bihugu bya Burayi ni nabwo hariho gahunda yo kwegeranya abahanga mu gutira indege bakazajya gutira indege kijya naco n'amafaranga agira aribwe ku rwego hejuru hajya hari yidiri rikomeye amato nayo ikibazo cyabo bafata nk'ubwato bugenewe gutwara abantu 40 nk'ubu heruka korohama bakabushiramwe abantu barenga amajana 4 bakabushiramwe imizigo ya za korotana zahe bakuye hariya muri ziriya partie M23 itarashikamwo kugira bazizana igoma bavyuriza intuze indege ugasanga ubwato bwikoreye prido difwa ubwo ivyo bwategerezwa kwikorera ahubwo nanone bwari bukomeye bwari bukomeye ankora ari ubwato bw'ibiti hari uturohama ari utwato tw'ibiti bapakiye muri ubwo buryo ariko wibuke ko naho bari ubw'icuma hari capacité ntarengo binyibukije amabohero menshi y'ibihugu byinshi bya Afrika aho rero ntitwavuga ngo ni mu Burundi gusa shobora gusanga ibohero rigenewe nk'abantu 400 hari ibihumbi 4 hano mu Rwanda nabona inkuru bari kuvuga ngo haduka inkongi y'umuriro abantu bagahererayo haduka ikintu c'icorezo kikamara abantu kuko urumva hari y'ubucucike abanyafrika rero turafise ingeso yo gufata ikintu gifise capacité naka tukakigwiriza naco ndanavyibutse hariho n'ingene twahora tubikora tugafata minibus tukayikoramwe intebe tukayihindura yegura ibicuruzwa ugafata itoni 4 n'inusu imodoka igenewe abantu 12
ukayishyiramo itoni 4.5 z'umuceri cyangwa z'ibiharage urumva abanyafurika iyo ngeso turayifise turahadikiriza cyane wari uvuze ku byo ubwo twageze mu makuru ari kuvugwa mu Rwanda nuko duhise tugaruka hino naha ku bucucike mu byo mu magororero mu Rwanda ndabona ngo bavuga ko byagabanutseho 6 n'ibice 4%. Komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi raporo igaragaza ko mu mwaka 2023-2024 ubucucike mu magereza ariko basigaye bita amagororero bwagabanutse ku kigero cya 6 n'ibice 4 ugereranyije n'umwaka wabanje 2022-2023. Baravuga ko mu magororero afite ubucucike bw'abagororwa buri ku kigero gikabije harimo irya Rwamagana riri ku kigero c'159 n'ibice 2%, Rusizi 158 n'ibice 6%, Nyarugenge ubwo ni Mageragere bari ku kigero c'158, Huye 143, naho Muhanga 142. Urumvishe ahantu hagombaga kuba ko biringaringo zose. Perezida wa komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu rero yitwa Umurungi Providence akaba yagize ati mu bikorwa duteganya mu mwaka wa 2024-2025 tuzakomeza gushyira imbaraga mu bushakashatsi ku mpamvu zitera ubucucike mu magororero. Ariko nta no kwirwanga gukora ubushakashatsi ubwa mbere mwabonye se ahubwo mwarabikemura imbogamizi za mbere babonye ko zitarakemuka murashakira iki izindi ubundi se bamugane izo babonye mbere bari babonye yuko ari uko hari abantu bamara igihe kinini bafunzwe by'agateganyo nese byarangiye ntibirahagara bari babonye yuko hari inyubako zitageze gute zitajyanye n'igihe ziri mu magereza zarubatswe nta zindi nshya zubatse nise ubushakashatsi bundi azabakora n'ubwiye nuko arizo nshingano zino komisiyo cyangwa se nukugira ngo akazi gakomeze no se inshingano za komisiyo kugira ngo akazi gakomeze ibyo byose tuvuze ntago ari ishinzwe kubikemura niyo mpamvu izajya ikora ubushakashatsi ikabazanira muzabyige ikabarundira nibashaka ntibazabugemo bazangire bagarurire kumara ingengo y'imari bibanze cyangwa bazakurikira Bwiza bazagira aho sibyo umuntu araba nakubwiye inkuru y'umuntu wari wafashwe yibye ingurube umuntu arimo kubazwa muri RIB wemeraga kuyiriha aranavuga ati nibinakunda ndatanga inyishyu bwikube kabiri umuntu ntibabyumva baramujyana uwo muntu ingurube zindi ziri bumugendeho bamukurikirana zino modoka za RIB ziraba zimujyana ku rukiko abacamanza baraza kubikurikirana uri kubyumva ni izindi ngurube ziri kumujyaho agenda ajye mageragere cyangwa ajya ahandi nabwo agenda arye n'izindi ngurube arariramo n'izindi ngurube none uzoye ko ubona umuntu nose ntabwo tujya tubona abari muri ya minsi 30 y'agateganyo ajya kuburana mu mizi ugasanga igihano hawe kiri munsi y'igihe amazeyo niko bigenda kenshi ubwo sibyo bintu azajya kubikora ubushakashatsi hehe hano uruje kubona ubona umuntu baravuze bati yafashe silendere yo kuri serire ngo yayicunzeho bya bindi by'abana barya iminyenga yapfuye ukavuga bamujyanye bahise bamukatira iminsi 30 ngo gushaka ibimenyetso bijyanye n'uko iyo silendere yayishe twibaza izi nkiko zacu kandi waganira n'izi nzego z'ubutabera bakubwiye bati ikintu twimirije imbere turimo gushyira imbere ni ubuhuza ahubwo bacimiriza imbere kizakomeza kuba kimeze hariho n'ibindi bita mwebwe mumengo babyita ibikorwa simburagifungo barakwiye nabyo kuraba ku byaha bidateza uruhagarara mu banyagihugu hari ibintu bigeze kuvuga by'ibikomo nabyo byaranze byaravuzwe biba yamishinga ubu nyine komisiyo izakomeza ijya ibazanira ibabwira n'ibindi nabo bajye bahita biga imishinga akazi gakomeze kenderera ubundi kugira ngo birangire barashinzwe kubikurikirana buri cyo bakora ariko ikibazo nyine ni ubu bucucike barimo urumva ariko iriya mibare iri muri iriya gororero rya Rwamagana 150 kangahe hari arya
Anongere nyirebe ijana bitanu cyane n'ibice bibiri kwijana kuvuga ngo hafi bageze mu nuko twe tuba tuvuga mu mibare ntitubyumve nyine namwe ni mureba ahantu hagombaga kuryama abantu 100 sibyo ahantu hagomba kuryama abantu 100 haryamye abantu 159 hafi 150 nubwo nguko urabona nk'ino studio turimo cyangwa reba nk'ino jaride turimo nayo mvuze iriya studio yacu akoreba nk'ino jaride turimo sibyo ino jaride ubundi buriya international izagereza twavugaga bazafungiramo ba Rwamucyo bagusanga yose n'ubundi jaride rero ni ukuvuga ngo ibipimo mpuzamahanga sinabigugurize cyangwa sinabishakisha ngo mbibabwire neza uko biba biteye ariko n'ubundi ibipimo mpuzamahanga ntabwo birebera gusa ngo aho umuntu agomba kuryama ntabwo kuryama uhibura ahari buryo gukaraba dufate nk'urugero nk'uyu munsi mu maburigade amwe namwe hano mu Rwanda hari aho uzasanga babita gusongamana ngo ni musongamana urumva uriwe gusongamana ubwo ni kuvuga ngo wahagarara songamana na mugenzi wawe mwiyare ku buryo n'abandi babona bahagarara wagera ngo ni santimetero zingahe 40 ugasanga zimeze nka za zindi baba bazadushyiramo hariya irusororo irusororo ni nyinshi irusororo hari n'icyo usanga umuntu yafasha irusororo ko ari metero wenda abantu bajya kuryama umuntu uri hano agahamagara wirgira ati tugiye guhindukira bazi ibi bintu bakwiye kuko ntabwo ushobora guhindukira mwese mutabivuganye ngo murebe mu cyerekezo kimwe icyo gihe waba uteje muhumekeranamo kuko iyo murimo kuryama murebana usanga iminwa iba yegeranye n'amazuru byose muhumekeranamo bisaba rero ko buri wese aba ari umuntu uri mu irugu rya mugenzi we aba bayobozi bari bicaye ndabona bari bicaye mu nteko ishinga amategeko bave mu nteko bagende barebe ukuntu bimeze ariko ibi ni nabyo umukuru w'igihugu yabasabye ubundi niba muri raporo wabona mutahita mubishyira mu nyurabwenge ngo mwumve uburemere bifite mubone kubishakira igisubizo ubundi hari ikintu kimwe nakubwiye nzanakomeza no kuvuga kugira ngo umuntu abe ari gukora ibintu neza hari ahantu yakagombye kuba yaranyuze mu ishuri birumvikana ahangaha mu magororero akanyuramo byanashoboka akagira na training zijyanye n'igisirikare babikomojeho rero ibintu bijyanye n'ukuntu ibintu biri gukorwa hano hari umuyobozi mushya umuminisitiri kwanza si n'umuyobozi usanzwe mushya ntigize nishimira igisubizo yatanze ku kibazo yarabajije minisitiri wa Minaloc urashaka kuvuga kuri bya bindi bya igisubizo yatanze bamubajije ku bibazo bya meya Rurindo ibintu nanjye ntabwo nigeze nabonye yuko hari abantu bafite inshingano ariko batazizi sibyo kuko ikibazo nibajije minisitiri w'ubutegetsi tuvuga uko yavuze urabona ko byibaza kuko abantu bagutubaza bati igisubizo mu igisubizo yatanze ni iki bari nacyo reba cyonyine ngo abaje ubundi yavuze yitwa Dr Patrice Mugenzi yabwiraga Kigali Today kuri kiriya kibazo cya Rurindo na meya nako na nohoza ari executive Froduari bamubazaga uko bizarangira mu gihe yakomeza kwanga kumushyira mu kazi minisitiri rero yavuze ngo ikibazo barakizi ndetse ngo biteguye kugikurikirana ati uko ikibazo kimeze turakizi turaza kukiganiraho dukurikirane tureba icyakorwa urebye nta byacitse birimo bureke aho ngaho kuvuga ngo ikibazo kimeze gutya kimaze igihe kivugwa kikaba cyarahagurukije komisiyo y'abakozi ba leta bakandikira akarere inshuro zirenze imwe nabo bakaba bakizi akaba yanakivuzeho kugikurikirana byacitse witinda kuri nta byacitse uretse ndashaka kwereka uvuga ngo nta byacitse abana burira mu gitifu ubu bari kurya umugati nk'uko bawuryaga gusa ni gute ushobora kuvuga ngo nta byacitse hari umuntu wavanywe mu kazi ukavuga ngo ni ibintu byoroshye gusa ngo nta byacitse ahubwo se warebye kuri ino ngingo none se ni ryari bavuga ko byacitse noneho bizaba byacitse ryari minisitiri ni mushya minisitiri ni mushya nta n'ibintu bibiri yari yambaye ariko buriya nawe abana batari kubasha kurya umugati ariko simbimwifurije yakumva byacitse yakumva byacitse reka mubaze yakumva byacitse ni ryari bavuga ko byacitse aba yarahagaritswe nta kazi nyine yabuze
hari ibintu byinshi birimo kwangirika umva se hano mu buzima. umva ngo abajijwe niba minisiteri ishobora gutegeka umuyobozi w'akarere kubahiriza nawe ngo ndashaka komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta, minisitiri yagize ati meya ntabwo tumutegeka gusubiza umukozi mu kazi, ahubwo tugomba gukurikirana uko ikibazo kimeze, tukajya inama tukareba umwanzuro wafatwa, naho kuvuga ngo turategeka meya se ku mpamvu yihe. None se ayobora minisiteri yitwa kuki ayobora minisiteri yitwa ngo Minaloc si huye mu Kinyarwanda, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. none se kuki adategeka? Ntabwo ashinzwe gutegeka uri urashinzwe gutegeka ndi none se umuntu ayobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu sibyo? ntabwo yaremara ibyumweru wanza atari yazanye none akavuga ati nibaza iyo asigura avuga ati ntabyo nzi kuko niho nkihashika. none aravuga ati njyewe ntabwo nategeka sibyo, kandi ayobora minisiteri y'ubutegetsi. ngo tumutegeka kuki duhereye kuki ikintu nabonye muri kino gisubizo cye kirimo nacyo gushaka kuzanamo gucenga, bizarangira n'umugitifu atakaje akazi. Niko ndi kubibona. Ikindi kintu nge nabona muri iki gisubizo cya minisitiri, birashoboka ko ni ibintu bibiri, kuko ni birashoboka tu bishoboka ko wenda bameya baba batari mu nshingano za Minaloc, icyo ni kimwe. Icya kabiri birashoboka ko uyu mumeya uyu we in personal niba bameya baba bari mu nshingano za Minaloc amutinya uyu we ntabwo minisitiri amufiteho uburenganzira. Ni twavuze se none twavuga ngo bavuga ngo animals hari ariko basama not equal with others. byashoboka akaba yararebye akavuga ati rero ati ngewe aha ngaha ndababwa niba ubwo bari mu nshingano za ubwo nigereyemo mu byumweru bibiri narabaje, ahubwo iyo ashaka ari kubivugisha mu gukora akavuga ati mu byumweru bibiri maze narabajije cyane ko avuga ngo barakimenye, narabajije nsanga mu meya ni akasa Kirundi bavuga ngo arakora akagasha, arakora ko agasha akababwa. Niko bimeze, ntabwo ibintu bivuze ufite mikoro buriya nta bantu babyumva. Mu Kirundi ngo bavuga ngo Kirundi baravuga bati arakora ko agasha. Ariko mu yandi magambo ugiye ko nabonye nta cyizere cy'uko uyu mukozi icyo ngo bagiye gukora, icyo tugiye kureba ni icyatuma ubu ndi kukotinga, ni icyatuma umwuka mubi uhagarara, ibyo mu biduharire birakemuguruza rero nta byacitse, ariko tugiye guhagarika umwuka mubi. Nisi umwuka mubi nta gutera byacitse. uyu mumeya nako uyu minisitiri ni mushya, ndacyari mushya hano muri Amerika, ndacyari mushya hano muri minisiteri y'ubutegetsi, ndacyari mushya muri minisiteri y'ubutegetsi. Tunamusubiza cyane ndacyari minisitiri, ariko bishaka ukuntu ibintu bikemura wango, ibintu rwose ngiye ndumva bitari guhura neza. Iyi nkuru ni ya Kigali Today, abashaka baza kureba kuri Kigali Today. Ndi kwisoma ku museke ariko Kigali Today niyo yavuze ko bavuganye nawe, keretse nibo bavuganye na minisitiri bari kumwe. Kandi ndumva nabibonye no kuri Kigali Today, nibyo ubwo bamwe bakoranye n'abandi kandi imiti ikoranye. Reka ibintu by'uyu mumeya tubiveho Samu, hanyuma twari twabwiye abantu ko tuza kugaruka no kuri Miss Muheto, hamwe yitwa Muheto Divine, irindi ribanza ari atatu, irindi simbise ndyibuka, wari yicakiye Samu. Muheto Divine niryo ndi kubona hafi, yagiye kuburana, hanyuma nafata ku mavuta nawe yagiye kuburana. Ubwo bijyanye nuko baza kuburana n'ibyo baza kwireguza n'ibyo baregwa byose ni mu kiganiro cy'ejo no kuri bwiza.com. Yitwa Muheto Nshuti Divine, n'indi kuyoberwa irindi ni Nshuti Divine. Aregwa ibintu birimo ngo gusinda, ariko ubundi bungu nabikure hafi kwangiza ibikorwa remezo, gutwara adafite permis, kurusha afise amakosa twari ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje urugero, nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo, hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Polisi fata ku mavuta we, fata ku mavuta ni ibyo nibuka n'ibiyobyabwenge. Ni nacyo cyose kiza ku mwanya wa mbere. Hari ubundi bari bamufatiye iki? Bari bamufatiye gufata ku mavuta byari bikira, ubu nawe byansaba gutangaza ibyateza, niba ari ibyateza uragukotinga ibintu by'ibyaha. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibyaha akekwaho birimo gukoresha ibiyobyabwenge no gukangisha, gusebanya no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa, akaba yarabikoze mu bihe bitandukanye yifashishije imbuga nkoranyambaga. Mushaka mujye mwongeraho YouTube
ariko nabonye umuvugizi wa RIB yatangaje yuko abafite imiyoboro biriya bintu bizajya binyuzwaho nka bya bindi twabonaga byejo bya mpano y'Imana cyangwa se n'abandi nabo ngo bagiye kuzajya bakurikiranwa nk'abafatanyacyaha nibyo n'ubundi nanjye kuvuga ngo nk'abafatanyabikorwa navugaga ngo ubwo bajye babivuga aho so urumva ari ibyo ngibyo dusoze dushimira abantu twabanye muri iki kiganiro bose pe nakoze kubana natwe impamvu mvuga gutyo nkanabisisitiza cyane nuko ubwo abari kubyumva ibi turi kuvuga urumva ko abageze ku musozo niba twatangiranye ukaba utihutishije ako ntacyo niba wanihutishije ukajya kureba uko twasoje nabwo ntacyo byumve turabashimiye cyane nakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza mwibuke gukora subscribe like shares ndetse munatanga ibitekerezo RABIN turagushimiye Sam nawe wakoze cyane bye